Whaatalo whaatune fiafi le sofa manu malo Yesu Keriso le ia le au tatou mafutanga ia me se whaapito fo se whaatalo whaisunga i whaafengainga taulangi mau tau whaltua me se le pa ia lasilasi i se tatou atunu ia me se fo i lau whaafonga mai so se vaenga le kelope ia whaatalo whaatune tatou Polokalame Misionare fiafi le sofa manu malo Yesu Keriso ia o le whaawawina fo i nea le tatou Polokalame why mission, why now? Le tatou Polokalame o le o tamu whailava ina ia whapena o na raise le awareness o le tatou atunu ia me se foi leo Cristiano le tatou matawhaioi o le tala ino le tala lelei ia me se ngā luang whaamisionare lalolangi pe i ora sa lala mua aisi o tatou atunu i tua ua whailangi le whaulaunga ua whapena na ta lato whatatia le ala fua e whapena na tatou muli muli ai. Ia e whatalo whatua le Polokalame Misionare fiafi le sofa manu malo Yesu Keriso malo soi fua manuia. Ia ai o le amatanga nei o le tatou to e whaawawina o le tatou Polokalame why mission why now o le ale mafuanga e lei o na taua le tatou ngā luenga whaamisionare. Ia ala fua le me taua i le whaawawina le taimini nei. O manatu e te tau o na tatou toi o e le leo na tatou whaasolo solo mai le amatanga. Ia mai le mafuanga o le mea na amata mai ele ngā luang whaamisionare. Ia se i o mai le Pasifika. Ia malon whaawawina i le taimini nei. Ia me se foi e whaapitoa lava se nau te inga ia malamo tatou tangata i le te leo le sao sa moa. Ia mai se o tatou tua i le ngā luang whaamisionare. So la fia fila nei o te fia amata mai lava i le amatanga o le mea na mafua ai ia o na o mai tala le lei Samoa va ftai e fo i le atua ia o no lo ana plan po la na fofuanga sa fata tia mai i le amatanga ina ia mafai o no o mai tala le lei Samoa ia mafao lai nei o tatou tangata va ftai i le atua ua tatou tapua i le atua moni le atua per amo i sa ako mai a kopo ia ona o le ngā luenga na whai e alii misionare ia meise ia whaapitoa lava mo Ioana Viliamu o ia na lala mua i le au mainga o le tala lelei ia ua whaatala lelei na si o tatou atunu e le mwhailana ngalo o le nau te inga lao tatou Polokalame ia na ia mawhaina to e raise le awareness o tangata a wao te manatu o le te le fo i o le ngaluenga na whaia e na ua tau nuu le tala le lei sa mo le tasi valuto sifuru ia o se matatia mawae ia mai o te manatu fo i o le a tatou amata mai i le amatanga o le mea na amata mai ai o na amataina le ngaluenga le lamo sa ia le ana whaola ina tatou tangata. So I'm going to go back to William Carey, who was father of modern mission, the one who initiated the whole mission enterprise in which we are now enjoying the fruits of that ministry. Ia mai o se nganga whaafitaile ia tau ia e la ua utilo tilo ile ngā luenga na whaatinoina e William Carey. O William Carey la o le tangata lea na pe eleta ua o le father of modern mission. O le tausanga e tasi le asusufitu o kuso tasi fitu o no tasi a na maliu o ia le aso iwa iuni tasi valu tolu wha fitu huma le tolu tausanga o lo na matua. O ia lea pe o le tangata lea na ia a mataina lava le ngā luenga whaamisionare le ua mafue na ta ua o ia o le father of modern mission ia po le tama o le ngā luenga whaamisionare i le vai teimine nei ona la o le tele o mea na taipingi strategies ia me se foi ia le whaatati anga e William Carey o le ngā luenga whaamisionare e o mai le teimine nei o le relevant a lea lava e whapena ona relevant ia le whaatatitianga e William Carey o le ngā luenga whaamisionare. O le tala anga la o le tangata lea William Carey o ia na raise up i te tono o le lotu engelangi pa o le Anglican Church. As a child he was very inquisitive and very keen in natural sciences.
my oia according to the records, he possesses a natural gift for language teaching, and mai se anga ngana foi kai pe ole ngana e Peru ma ngana kuliki na tusia al tuspaia pe ono to silfia o le fenga tuai sa tusia ngana e Peru ia al fenga fosa tusia ngana eleni ia o ngana la ia he was very gifted in languages elena tel na o ngana latina ia pe le ma la maita tosa le yel tusia foi le lo tropita o le voncate ia me se foi ia le tuspa ia fa kuliki o le Septuagint ia pe o ngana ia sale le ia tele ia William Carey ia ma na fo ile pe na fatatia ia William Carey le fatati yang o nga luenga fa missionary ka pe la mele translation o le translating o tuspa ia o le whamatalanga la o te malo William Carey o le ke le i o whaingata na ui mai ai e le ngata e le 11 whai peipo se on to olua mai se on to olua mua ia o le whamatalanga la wha mai ua le angalo na mawhau ia se i o lawa ina maliu ia se on to olua mua ia to e whai peipo lo na lua to e maliu lon to lua lona lua to e fai paipo lona tolu ia e tele la mea na ui mai ai si ia le sunga misionare ia fa pena fo na maliu le son to lua lona tolu ia ona nga lua lola ia leo ia le tele o vaenga lona olanga i initia e fa pena ona fa tia ai le nga luenga ai le malanga la intia ole mea mo mua lava sa ua e tele le ngā luenga William Carey ona o ia lea o le whai mai wha maunga o ia lea ngā koe rediscover inga le Great Commission ia po o ia lea na whapena na ia toe tilo e le taunga tele o le whatonunga lea Iesu e o e whainu umalawa maso. So William Carey rediscovered the Great Commission, and because of the rediscovery of the Great Commission, he apparently set out the strategies for pena ona fatatia ile lungo ngaluenga ale la umaitau for ile email or strategies ya na fatatia William Carey e o male table nei o le relevant so te lea la le ngaluenga sa fai William Carey from a very humble beginning wala ngaluenga sa fai sa ngalue mo faingo se vai po le shoemaker and then later on became a pastor ia o ia ho le na faila na commitment le e malanga intia e fa pena na amatai na ngaluenga fa missionary so o William Carey la ele ia watu o ia ngaluenga fa missionary o te lela io lana ngaluenga sa fai fo ile tamu fai este ai tangata ina ia involved tangata ngaluenga fa missionary ia mo ko rediscover e tangata le koi commission ia ole me monia pe ole si lea fatu ole tala le ia mai ole me monia o le Great Commission po le au silisili po le fato nunga silisili a Yesu na mai ta to e fainu o malama maso ia o le memonia la e o mal taimile nei ele o mo fai ona fatinoina ia ona o te le lol ma foanga ai ole onga te tonu lea po le central theme lea pe sa faanganga ia ile ngaluenga ai fo ia a William Carey so olana mo po olana nga yoinga mo lava na fatinoina ina ia tamu fai este ai loto tangata ele ngaluenga fa missionary ole tamai pamphlet po tamai tusi lava na tusi e William Carey ai te tonu le tusi na sa ia fatatia ai ia mafua anga e te tau ai o iso se tangata kerisiano o na tui na atu lo na ola ia malona malosi e mawhai ai o na whaaolaina se tangata na te leiloa le atua na te leiloa Iesu Keriso ia o lea lau te nofo nei mau tilo
I le tāua tele o le tamaitusi le na whai William Carey. Ona o le tamaitusi na penga ste o mai loto tangata wae o le mea moni au. I la wau te tiro le mene o le history. E kai pe o le history o se whaatatianga lea o ni mea te whaamanatu mea tātou. Mea sa whaia whaatinoina ia ma le impact po se mea māneia na tupu mai ei ni mea na tutupu. E la wau la ngā te tiro le history. So, let's have a look at a piece of history. Ia po le pamphlet le na tu sia William Carey. E whapena o na ste ai loto tangata i o mai ngā lulu e ngā lulu misionare. O le tusi lea, tu sa 5 vaenga te tele lava o le tamai tusi lea na tu sia William Carey. Mai o te manatu fo e o ma teimine, lea relevant a, number 1. O lana whamatalanga lea o le theological justification for missionary activity. And he argued the command of Jesus Christ to make disciples of all nations as an ultimate responsibility of every Christian. Lonalua. An outline of a history of missionary activity beginning in the early church and ending with David Brainerd and John Wesley. Wapi o tangata ia. Lea sa peina na toe whaamatala William Carey. Le tāua tele o ngā luenga sa whaia John Wesley ia ma David Brainerd. Ia le Presbyterian missionary for propagating Christian knowledge to the Native Americans. Ia o le ngā luenga lalea peina toe au mai. Ia mea na whaamamawina ma le impact o ngā luenga a John Wesley ia ma David Brainerd. Lona tolu, e luas fuluongo pages o mo meo o tables and listing areas and population statistics for every country in the world. Carey compiled these figures during his years as a schoolmaster. Le tangola ia leo William Carey. E luas fuluongo pages. Ko le lisi mai ia tu nuu. Ia maleo fa ingo tangata le te tonua tu nuu na. Ia le vai teimi sa fa ia ongai. Ina ia mawhai ona fo ilele au maise wha amatalanga. Peta i fia tangata te tonua tu nuu. Ina ia fua ia i leo fa inga o tangata te tau onga take i ngā luang wha misionare. Lona wha. Olana talia tu le more objections to sending missionaries, such as difficulty in learning the language or danger of life. Olana talia tu fo ilele I tangata ia whapea mai. Elese o langa whaingo fie. Wai o lava teimi whapea nā o na oti ai pe whapea nā o na maliu waia missionary. Olana talia tu lalea. Fo ilele whaamatala ia I tangata. Ia awane I fefefe ai tangata I le cost le pay even to your own life. O le melo na lima, o lana wala au lea I le the formation of missionary society. O lana talitonunga e te tau o na form ni missionary society o le la tou lava matafa I oi whaapitoa e whaapena o na e whailinga luang wha misionare. Ia mai o lona o le tamaitusi la lena tusia William Carey. Peina whai ma source of information, direction and guidance. Mo le tele o ngā luenga wha misionare. Le vea ai ma le lamo sa. Le vea ma le lamo sa. But o leo whai atu o le amatanga lea. O le ngā luenga wha misionare a le lotu papatiso. Wa William Carey na ola mai le lotu engelangi. Ai ole lotu papatiso lea sa ngalue ai. Ia lea na senta ia William Carey anu intia amatanga luang fa misionare. O te tonu fo ilau intia lea sa ngalue ia William Carey. Pe o ina lea na forma iai le tele o le whaataita inga lea na whai enga luang wha misionare. Ia la yesi teimin tato wo le iai.
ai mo se fata te ingo mena o le me fo lele o le o mai ngol tala lele e o mai fata si ma le education e o mai fata si ma vo lele ma le civilization ya le vo la te va ia e le o mai ngol tala lele ia pe ia o nga fai fi au na a mataina o ina tanga tel tustusi ma le fai tau ingo le tusi pa ia ma le fai tau ngo tusi ia pe o inana a mata mai la o onga o le vaenga le o le mele sa fai William Carey e o vo la le mele o le translating or kusi pa ia le ana tatu lo le sa translate ma ia tu pa ia pa langi e tu pa ia sa moa ia fa pena fo ia le lo mino tu pa ia sa moa ia mo o tu si pese ia me ia sa fa ona fo ele kalesia sa moa le la mosa le la ia le fa le tu si le na amata fa le la tai ia so yo na to sifi mai ilo mwenga le ia teresa ia le fakasanga por congregational but ole ata le na fata tia le tamaloa o William Carey le ala na tatu tilo le pesa follow mai ia mission ale ia no mai Pacifica ai ole winga la utala fo ile man na yo le fata tia ngole mele a wape na mafai lo na fata tia ia me fo ile kai piece structure kai po leta o fa sa mo da to kai piece a wivi e fa pe na follow mai ai ma lima taita inai le nga luang fa misionare ela eta te ia del Pacifica o le si me ta una fai William Carey fo ile olana fa matala ina o le function o le ale ekalesia Cristiano i to tonu so se vaenga o le lalolangi e tolu la vaenga na tala noa ia William Carey which I think for ilele o mo le temi nei o le relevant o la na tala la va mai tolu vaenga ia o le vaenga momua o le function ne o le ekalesia po so se ekalesia i to tonu se atunu po o fe lava iai mua the church is missional. Yeah, ole wingo nafa upunga. The church is missional, is being sent out. The church responsibility is to send the people to take the gospel and announce the good news to the world that Jesus Christ is the Savior of the world. I do tonula le context or the culture. Ya luinga nafa upunga e te tau na senta le kala le lei e tu sai ma le anga nuu ia ma tu ma anga atangata o le vaenga lona lua na tala noa ia le function o le kala si o le meka o le lococentric ia po le winga nafa upunga o le faonga ina o le ngangana o le faonga ina o le ngangana as a fundamental expression of external reality. The logos is the word or the act of speech. Mai la lana tala ele mafaina tupu le mele na pe ale faatinoina le faongaina o le ngana e faapena ona expressa kuai pe faamatala tuai le tala le leia Yesu Keriso ya o no winga la pe o ngaluenga le kalesia or for any local church o le vanga lona tolu e ka o le didactic la it means intended to teach or instruct. O longo winga la o le ekalesia pe o I le sa wale sosia o le awa onga ia po le tauma fai ina ia fa tonu ina ia mamatu le ta mai tangata e loa ia tangata ola. Yeah, or the function. He believed that the church was ontologically logocentric, which leads to the ongoing translation of the scriptures for the native people. Ya le ala ya ile langona fo ile na fatino ile li luino tu spaye mal fa palangi il fa samo mal fa palangi il fa la lotonga mal fa palangi il fa tonga mal fa palangi il fa Cook Island po le ala male tu noe nga central mele onole no te inga ia mala malama tangata wa ile ise winga ole avato le tele pe ale mafainga communicate ia le tele le ile ngana e mala malama i tangata al taua la le o le winga la fa matanga o le wo tilo atu nei fo ile le fata tianga e William Carey ele tiola
Ta William Carey, o le father of modern mission. Wa pe o ia le na fata tiaina a toa le structure e fa pe na muli ta ia le ngaluang fa missionary. O William Carey la o langa foundational basis for modern mission. Ma fua mai le mareko es fuma le ono fa upo es fuma le lima. May go into all the world and preach the gospel to every creature. Na launga ile ola na launga na launga matautianga po his famous sermon from Isaiah 54 verse 2 to 3 mai Isaiah 5 sumalfa wa upalua al tolu, which title attempt great things for God and expect great things from God. Ole tusina Isaiah, they may enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back, lengthen your cords, strengthen your stakes, for you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in desolate cities. Kusala ole o vesa si o kuspa ia mai Isaiah 5 sumalfa lea na fau waila na launga lea ta ua o langa famous sermon lea na launga i tangata ina ia whapena na lui tangata tato wo e tau mawhai mea siri mo lea tua ia e whapena fui ona tato whamoe moe whai e lea tua mea matautia lana launga lea penga inspire ia ma challenge aile to o tele o tangata engelani nga yeli nawai taimi na mawhai ei o na stelo to tangata wale mea moni ia o le vai taimi lea na tūlai mai ei ia William Carey sa peisa sa iai lea awa onga fo ile lea kalavini o lo iai le malosi o lea tua ia po le doctrine fo ile lea o predestination ia o fa mai la tato lunga to tele tangata ia e ai le pao le tua a mana o le tua e fa lo ina tangata i le vaenga lololangi e ai le mana o le tua e mafaina fa lo ina fa mai la William Carey e le ai e te tauna to e fo i tangata e malama le Great Commission awa o le Great Commission o le fato nunga le Yesu na fai mai tato wo fa mai o lo no winga la ele ai ele o fai mai le atua fa moe mai lo mana ele ai fai mai o tato o longo vinga la o le fatonunga siri la a Yesu na fai e o mal temine nei ele te tau na suia e se tangata le winga o le fetalenga Yesu fai mai Yesu o e fai nu malava maso ele o fai mai Yesu fata le tali mai lo mana e fa lo ina tangata o le peila o le no te ingo o William Carey ia koe rediscover e tato le Great Commission ia mai o te whaftai fo ia ui ai le atua pei o le Great Commission le na mafua mai ai le visiona ia al stato e kalesia le worship center ia pe o lea te whaftai ai le atua ia ono le vision e le worship center is the Great Commission. And so I'm blessed to be working with the worship center, knowing that the vision and the mission of worship center is basically the Great Commission. Ia mai o te manatu foi o le vaenga taua le te tau ona tilo ia i foi lele ia so se kalesia walanga ele o se fatonunga sesi ele o se visiona foi se tangata ele ai o le moi mitinga Yesu tato o e fai no mala maso ia papatiso atu le soafo le atu le tamale atu le alo le atu le nganga paia so o le si vaenga taua sa fapena ona faia e Ioana William foi lele o lana foi formulating o principles e lima taitaina ia tangata ia o ngalu fa missionary for example la mua na o ina Ioana William Carey so se tangata e alu ngalu fa missionary e te tau na ia malama e ono alu atu nofo ele meta o le communal living ele faina ela tua o ia e nofo na ia e la tu ki expecting ai ka kaunga e alu atu tono nofo fatasi maisi missionare ia mai o le ngaluenga sacrifice
ia mai te tau na malama e no nofo fatasi mai si tangata misionare o le vaenga lona lua na fa mafa ilana tala noa fo ile le melo le financial self reliance so se tangata e alu nga luang fa misionare e te tau ona iai le me fo ile sa fa ye Paulo me le ka le tent making ministry o no vinga la se si fa punga e fai al fale ia Paulo fa tau ma mai tu peolai e le fa mo Paulo ni tangata sa tau fai la vai e fai la na pisinisi ia mo fa penao na fai le ngaruenga o la na o ngala le pena o ina tangata ka ke le fa mo tangata ia le a ta tulo a fai vi au tangata ia o le kalesia la to ia o le ngaruenga fa misionare now William Carey tangata if you go as a missionary you need to find some ways to support yourself o la ta el tamalo le financial self reliance ole vaenga lona tolu ole tau ole mele ole training of the indigenous people le kaua la le ole o ino tangata ole me money lava sili akunga effective mele or they train the people to reach their own people. So train the indigenous people to reach their own people. For example, for ilele ina wo mai misionare il Pacifica sa train lava for misionare ia tangata locals ia tapi wala sa mo ia na o ina ona olo la ia la wa e more effective de malama la tau ngana malama la tau le la tau nganu e fai ngo fienga na ia le la connection ia pe o le vaenga tau ala le sa a o ina William Carey ina ia mafai ona malama mai tangata le tau o le patana le pe sa fa pena ona o mai au misionare a o tangata local indigenous ia o ngaolo leo tangata ia local so fa tinga lu kai pe mento pisamo ia na o mai au misionare pae a o tangata Samoa o lo la volte mi wa te mai tangata Samoa o mafai la tonga hand on ngaluenga ia hand over lo ai le mana io nave ele la mtato lone esse le effettivo meia na o ina William Carey ya ma o se vai na tau le wa tilo yai foi le pe o fai o fie o no tamala malama ele tau te le mele o le set uping o ngalung fa misionare o vai nga ia to le tilo yai ya o ina misionare o le communal living financial self-reliance and the training of the indigenous people ya awali memoria e mangia fo le o aku ngalu fa misionale ya pe uma mala mai ole ula taltonunga malota ita fo imanatu o te tonu lava New Zealand ma Australia ma tunole it's the mission field. There's so many people here o te loinga e te tau ona faolaina ia mai o te tali tonu foi ele fa pea na o Afrika po o isia tunu le ole ke le tato ngalu fa misionare ma fai te tonu New Zealand au te tali tonu la ole makua i relevant level me tonu tanu te malo. If you go into the mission field, you're going to be expecting to live with the people. I mean, if you go into an area to plant a church, you're going to be expecting to go and live with somebody while you're making a start. Yeah, my mission for not to burden anybody, but to create your own self-reliance financially. Ina ia mafai ona fesoasoani e le galuega ia misela kai pela mela fa o le amatainga o le ekalesia tolimaaiga o le ekalesia le ia le la fa moe tagata tolimaaiga ia e tausia le feafeau o ia o koa ke leo fa fikauli ia e fatuai foi pulale kamalomukua ia e fakuai foi al taua la le mele o le creator o se financial self-reliance o le mafai onga folia e alau Waita ngata male ekalesia e whapena ona grow ia until such time e mawhaie on whatino le responsibility ale ekalesia ia
ia ai taua tele meno training kasi lea central part o le ngaluenga fa misionare lea o te faitau atu i notes fo ia o leo te tilo atu o le vaenga le peisa sa matua i fa mafa lava iai ia le ngaluenga fa misionare lea lau tatou loa ngai fo i le tu la i mai male ata mai o tangata na mafua mai o le a o ino tangata ia la sina vaenga lea fo ile o te tilo ile taua tele o ngaluenga lea fo ile langa strategy le na fatatia o le avenga o le tala le lei is also educating the people and also bringing the civilization to that people, to that group of people. Ia la watulas fa te tainga ina ua malanga atu William Carey o India ia na taunu mua i West Bengal in India and then later on he moved to Seremboa he arrived at Calcutta and then he later on moved to Seremboa ia o inala pe na luatu loa o lana me mua lava na fai na la tu lofa atu le onga e a onga ina i tameti fo e tameti matitiva tameti fo le maua le mafai onga fo ia se onga la tu lo ia amata ia le onga a o le onga nga sa awa o itangata le faitawina o tusi awa o tusi awa o le mo le accounting awa o ia Christianity ia mo meha pe na sa fai tonu o onga ia fatoa establish lola ia le kolisi le e wata u Seremboa ele 1818 tausanga 1818 which is the third oldest university in the world. William Carey opened the first theological university in Seremboa. Ole university mo muanga o fainga mo divinity degrees po fai longa fo tawaloa po fai longa kikeli i te tonu ole university o lana moto la lea e te tonu o le fata o te tonu fai upatosu malima o le moto lea William Carey fa mai the wise shall possess the glory ia po le fa latina le gloriam sapientes possidebant kusala le moto le university it is now called the University of William Carey or William Carey University ole taua la ole onga lea pe ole si lea mea lea ta o fo ile se fafa upe on mai ua fano lo nu ona ole se poto o te tonua la William Carey so te tangata kerisiano e te tau na o ina ia whapena na ata mamai me wala le te tilo na ele taua tele ole a onga ia male a o ina tangata ele ngata mola tou lava ai mola tou lumanai ia mai se fo le fa lau tele ina ole tala le lei e fa onga ina ele o onga le wala tate mai tawina lava i Samoa o le watu misionare Samoa ma fatutu ia ekalesia ma fatutu ma onga ma kwa ke lele impact is that to know for example a onga le ekalesia e fakasa la onga le ekalesia lotupope a onga le metotisi ia a onga umaia i fo ia ekalesia le utatu de children le na fana na umaia ile ano tangata o lo teita ia le malo ia le utatu lo tu le epa for example ia ole student ale Saint Joseph ia por Marisi ia mal to telefo ela to o fa pena na fa ngaina le sunga ia Raul Maria to ia ole singa Marisi ia mal to tele tangata na tupunga mai to no onga ia ai pe ole strategy le na fa onga ele afo e missionary e o ina tangata ele ngata tele le ia o ina tangata ele poto salalau ia ole si lava enga taua na whapena o
demonstrate pe na fatino mai William Carey mo tato ole mele ole be willing to sacrifice in ngalo fa missionary ole au titilo ti fa maunga ia e sau ena o malanga ia William Carey in tia ele 11 taunu in tia ai maliusiona tali ele fo ele manava tata ia amalekelo isi mea ia peano fa tu never break down son to lua mo Dorothy and from which she never recovered. Dorothy died in 1807 due to her debilitating mental breakdown. She had too much to absorb in Halleluiah missionary, and as a result, she died. Mela fo ile de taono ma mai tangata ile costly pay missionary. Ya ma te fa pe atu ia as a pastor I know that there's a huge cost to pay. Ya te tau fo ina ma malama tato nga luang fa missionary be prepared to pay the cost. Awa fa pe fo o tangata nga luang fa missionary ai lau kele lo kele cost la ya e ongo fa pe o via ise me fa ngo via le la va tau lo le ai. Before you go into the mission work, please understand that there is a cost to pay, and it might cost your life. I don't know how William Carey could survive in such conditions in Tia. Ya wayo no tolua lon tolu mo lon lua malelon tolu ya mesesi na fa now. But William Carey remained faithful. He kept his cool. He stayed on until his last breath. Ya mai ose tala fo ile matu fa momo fo ile loto but ole langona fia ya ono le fataita inga matango fia fo ile na fatino mai William Carey ila na ia fo inga luenga safai ya mai le ose mea fa ingo fia na luenga o lui tau fo ia na ia fa pena na ia encounter inga i luenga ina ua maliuso no to lua ma fa pena na maliliusia na fa nau wa liu molon tolu lona lua malelona tolu ya maleango me fo ia sa tupu tonu nga luenga fa missionary for example o aku isi mission ngale ele malama le cost le pay ele malama fo ile kelo le complicated nga luenga fa missionary ia pe o kele a me tupu tonu nga luenga ale me mauti no fo ile le tonu malama itato o mea ia ui na tatou nau fa tino nga luenga le atua ai ya kaimi fo ile peyo ele fa peo ngi mea na mafo fa wina fai o na Paulo vo situation nga kukupu o lele malamo isi tangata fo ile le kele o le sacrifice le fo tangata ile structure ma le running o nga luenga fa missionary, and I suppose let's say le va nga fa ngo fia give up isi tangata. But you know, whatever happens here, laeta mo fai unravel laimo mo olu ikau mo me fa pena tupu nga luenga should never be the reason why people decided to give up. Why if I allow tell ele tau tell me ke fa longo soa o fa longo foi dise so ele conference of au no one o fa longo la mense le si fai au le me leva mai foi dele foi dele wa give up ya la officina ya la le por le me wa give up wele even mai too much for le it's like a mental breakdown yeah for medical analysis if I'm pain out for people ale me call pain out yeah ale la tatelo la ngale wo level wo fisi level wo fi au wo loa e le pressure ngai tele ya ngaluenga. But I also want to say this: God is much bigger than our problems. Please understand, God is bigger than our problems. Ole me le on ke le pressure on waka ko wa mo fu nga luenga le ka ke le mo ole nga luenga ya le tua ole nga luenga le tua la ya ile tua mo longo pa e fa ya ele se be la ka ko mo fu
understand that there is the cost to pay, but please, I will give up. Te lele avanoa me faina to o mai le to fa ma mo fita to me fa wi e tato le to ole personal cost there. I think every missionaries and any missionary must be prepared to pay. Leonard Reverend Hill once said, Paul never glamorized the gospel. It is not a success but a sacrifice. It's not a glamorous gospel, but a bloody gospel, a bloodshed gospel, and a sacrificial gospel. Mai tala le fe aulea. Ole tala le lei, ele ose me voi va pete oso lungo le business class nga ele ole tala le lei. Ole fa ole tanga, pa le tala le lei e a fia ai masa ole doctor. Mai le tala 5 minutes in eternity, and we will wish that we had never sacrificed more. We wish that we wept more, bled more, grieved more, loved more, prayed more, and given more. Honestly, we are going to expect even to the shedding of the blood. For I bear on my body the scars that belongs to Jesus. New King James Version, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Missionaries carry scars and a mark of sacrifices. Yeah, for a short-term mission, I went to India twice. I went to South Africa. Yeah, ina peno tilo ai fo ele costo le ngalueng fa missionare ya mamea o lo fa penana to tupu tono ngalueng fa missionare, which I really think that it should never be the reason to give up, but should be an inspiration to think about what the Lord Jesus has done for us on the cross. If he had suffered and absorb all the pain of the cross, then why not us? Why not us? We should never give up. Talalea Joe Fraser, the boxing champion. Joe Fraser once said, champions are not made in a ring. They are merely recognized there. It's what your hard work alone in your training, your faithfulness to your preparation, your time in prayer, and your Bible reading will really prepare you to be recognized under the spotlight. Yeah, my utavapea to ele via fine ono lewo mai alta to time. So se tangata o leite tonu nga lo fa misionare. Au ke fa vai. Never give up. Understand that God will reward you in this life and in a life eternal. And for that reason, I pray that whatever you're going through as a missionary, or as a pastor, or as a Christian, or anybody who's involved in ministry, I encourage you to keep your head up and focus on the Lord. God has never abandoned us. He will always come through. One day you may not understand now, but one day you will understand. God bless you. Until next week. Amen.